nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda naye makuru agezweho. Inzobere mu buzima ziravuga ko zihangayikishijwe no kuba 8% by'urubyiruko rwo mu Rwanda rufite hagati y'imyaka 15 na 35 banywa itabi mu buryo bukabije. Naho mu karere ka Bugesera yishe umugore we bamaze guterera akabariro mu rutoki. M23 yongereye ingabo mu gace ka Rubero. Muri Uganda polisi iri mu mvururu n'abashyigikiye Bobi Wine. Nicolas Sarkozy wahoze ari perezida w'Ubufaransa yakatiwe igifungo cy'imyaka 5. Naho Burayi bwohereje intumwa zo kuburira Uburusiya bukomeje kuvogera ikirere cya OTAN. Muri Leta Zunze za Amerika James Comey wahoze ayobora FBI yajyanywe mu nkiko. Perezida Donald Trump aravuga ko atazemerera Netanyahu komeka West Bank kuri Israel. Naho Zelensky yavuze ko azava ku butegetsi nyuma y'intambara. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Icyizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana yuko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo, ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho, nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo, nsanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finissage, yewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero. Oya, nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose. Niba ukuriye guha icyizere, duhamagare kuri 0727 73 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima. Mbaye kazi muri amakuru arambuye mugiye kugezwaho nanjye Jean de Dieu Kanijabo. Duhereye kuri Professeur Joseph Mucumbitsi usanzwe ari umuganga w'indwara z'abana ndetse akanavura umutima n'imitsi, uvuga ko mu Rwanda hari ikibazo cy'ubuzima gikomeye kuko 8% by'urubyiruko rufite imyaka y'amavuko iri hagati ya 15 na 35 runywa itabi ku buryo bukabije. Professeur Mucumbitsi avuga ko nubwo leta ishyira imbaraga mu kubwira abantu bubi bw'itabi n'ibindi bishobora gutera umutima kurwara birimo n'inzoga nyinshi n'uburyo babyirinda, ariko ngo urugendo rwo kugira ngo babizibukire ruracyari runini. Mu kiganiro n'abanyamakuru kibanze ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara zitandura uri gutegurwa ngo uzabe ku itariki ya 28 z'uku kwezi, Professeur Mucumbitsi yavuze ko kubakira abato banywa itabi ari ikintu kibi. Ati ibindi bikomeye bitera indwara z'umutima birimo itabi, amavuta mabi yitwa cholesterol ari mu cyiciro cya LDL, umuvuduko mwinshi w'amaraso, kugira umubyibuho ukabije, inzoga n'ibindi. Yunzemo ko imibare igaragaza ko 8% by'urubyiruko rwo mu Rwanda rufite hagati y'imyaka 15 na 35 banywa itabi. Uyu muganga uyobora ihuriro rishinzwe kurwanya indwara zitandura agaragaza ko nubwo icyari ikibazo gikomeye, ariko ku rundi ruhande ari byo abantu bakwitwararika bikabarinda indwara z'umutima. Avuga ko ubusanzwe umuntu atahindura imyaka ye y'ubukure ngo igabanuke asubire kuba akiri muto, ariko ngo umuntu ashobora guhindura uko yitwara, umutima we ukabyungukiramo. Ati indwara zitandura tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo tuzirwanye. Indwara zitandura arimo n'iz'umutima hari ibyahindurwa n'ibitahindurwa. Ku isi abantu miliyoni 8 bapfa buri mwaka bazize ingaruka zo kunywa itabi. Ikibabaje nuko 80% by'abanywi baryo baba mu bihugu bikennye cyangwa biri mu nzira y'amajyambere. Professeur Mucumbitsi avuga ko ari byiza ko abantu muri rusange, ariko cyane cyane abagejeje imyaka 40 bisuzumisha umutima. Iwe hasanzwe ibikoresho bya Ferwafa ibyavuye mu rubanza rwa Kalisa Adolphe uzwi nka Kamarade. Bimwe mu byavugiye mu rubanza ruregwamo wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Kalisa Adolphe uzwi nka Kamarade, nuko iwe hasanzwe bimwe mu bikoresho by'iri shyirahamwe birimo imyenda y'ikipe y'igihugu Amavubi. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwabonesheje urubanza ruregwamo Kamarade kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubwo urubanza rwari rutangiye, Maître Bizimana Emmanuel wunganira Kamarade yongeye kuzamura inzitizi muri uru rubanza, avuga ko ikirego cyatanzwe mu rukiko rutafitiye ububasha.
uyu munyamategeko avuga ko ibyaha Kalisa Adolphe yakoze yabikoze akiri umunyamabanga mukuru wa Ferwafa kandi rishyirahamwe rikaba riri mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo aho kuba muri Kicukiro. Maître Bizimana akomeza avuga ko umurenge wa Remera uri mu ifasi y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro bityo ko urubanza ruri kuburanishirizwa mu rukiko rutabifitiye ububasha. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko aho Kamarade atuye bigaragara neza ko ari urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rukorera kandi rubifitiye ububasha. Ikindi ubushinjacyaha bwagaragaje nuko amafaranga akekwaho kunyereza arayakoreshejwe mu ikipe y'igihugu Amavubi ubwo yari muri Nigeria mu mukino wo kwishyura wo gushaka igikombe cya Afurika cya 2025 kizabera muri Maroc. Ubushinjacyaha buvuga ko ibikorwa bigize icyaha kurikiranyweho bitakorewe mu nyubako ya Ferwafa ahubwo bukavuga ko igikwiriye kugibwaho impaka ari aho atuye mu murenge wa Kimironko. Uyu Kamarade akurikiranyweho kunyereza amafaranga angana n'ibihumbi 21,387 y'amadolari y'Amerika no kuvuga miliyoni 31 mu mafaranga y'u Rwanda. Bivugwa ko aya mafaranga arayagombaga gukoreshwa ku bizishyurirwa mu rugendo rw'ikipe y'igihugu Amavubi yari irimo muri Nigeria. Ikindi cyaha Kalisa akurikiranyweho ni ikinyandiko mpimbano za fagitire ya hoteli Bon Hotel yo muri Nigeria. Ubushinjacyaha buvuga ko hari andi mafaranga yabikuje muri banki y'abaturage ariko ntagaragaza icyo yakoresheje. Maître Bizimana wunganira Kamarade avuga ko impamvu zishingirwaho zo gusabira umukiriya wo gufungwa zidafite ishingiro kuko amafaranga yahawe agaragaza icyo yakoresheje ndetse ko hoteli yemeye ko asohoka yamaze kuyishyura. Kamarade we avuga ko itegeko riteganya ko ashobora gutanga ingwate ntakurikiranwa afunzwe akaba yakurikiranwa ari hanze. Ingwate Kamarade atanga irimo icyangombwa cy'umutungo ndetse n'icyemezo cy'agaciro kawo gikubiye inshuro enye ikiburano. Uregwa yatangaje ko Kalisa Jules César ari umwishingizi we ndetse nawe akaba abyemera ariko ubushinjacyaha bumusabira gufungwa by'agateganyo kuko hari impungenge ko yabangamira iperereza. Urukiko nyuma kumva impande zombi rwanzuye ko iburanisha risozwa hanyuma icyemezo kikazasomwa ku wa mbere ku itariki ya 29 z'uku kwezi isa 5 z'amanywa. Makuru avuga mu turere Inyarugenge RIB yataye muri yombi bakubitiye umuturage ku biro by'akagari. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda rwatangaje ko rwataye muri yombi abantu baherutse kugaragara mu mashusho bakubitira umuntu mu biro by'akagari ka Munanira gaherereye mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge. Uru rwego rwabitangaje rubinyujije ku mbuga nkoranyambaga zarwo. RIB yagaragaje ko aba bagabo bagaragaye mu mashusho bakubitira umuntu mu biro by'akagari bafashwe binyuze mu bufatanye n'inzego z'umutekano zitandukanye. Iti ku bufatanye n'izindi nzego z'umutekano hafashwe abantu bagaragaye mu mashusho bakubitira umuntu mu biro by'akagari ka Munanira mu murenge wa Nyakabanda. Yakomeje yibutsa abantu ko umuntu wese ukora ibikorwa by'urugomo yitwaje umwanya afite cyangwa akazakora abihanirwa n'amategeko. RIB iributsa abantu ko umuntu wese ukora ibikorwa by'urugomo yitwaje umwanya afite cyangwa akazakora bihanwa n'amategeko ikabisaba abantu kwirinda kugwa mu bikorwa nk'ibyo. Yakomeje isobanura ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu gihe dosiye yabo igitunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Na mu karere ka Bugesera yishe umugore we bamaze guterera akabariro mu rutoki. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo mu mudugudu wa Cyaruhirira haravugwa umugabo ukurikiranweho kwica umugore babanaga nk'umugabo n'umugore nyuma yo kurangiza igikorwa cyo guterera akabariro mu rutoki nk'uko byemezwa n'abaturage. Abahaturiye bavuga ko aba bombi bari bamaze igihe bafitanye amakimbirane nubwo babanaga ariko ntabwo bari barasezeranye mu mategeko. Bivugwa ko umugore yari yarahukanye akajya kwibana mu nzu yakodeshaga nyamara bakajya bakomeza guhurira mu bihuru bagakora imibonano mpuzabitsina. Ababonye aba bombi bwa nyuma bavuga ko bavuye ku kabari nijoro bajya mu rutoki bakorera imibonano mpuzabitsina hanyuma umugabo ahita kwita umuhoro umugore ahita amusiga mu gisambu ku nkiki. Umurambo we waje kuboneka bukeye. Biravugwa ko umugabo ubwe yahise ajya kwishyikiriza ku biro bya RIB Nyamata afite umuhoro yakoresheje ubwo yicaga umugore we. Hari amakuru avuga ko uyu mugabo yari asanzwe afite umugambi wo kwica uwo mugore ndetse n'imiryango yombi yari ibizi kuko kenshi yajyaga byigamba. Yakundaga kuvuga ko azamwivugana amuhoye kumuca inyuma. Nubwo bari baratandukanye ngo yakundaga kumusanga aho yabaga akamubaza niba afite undi mugabo bigakurikirwa no kurarana. Bombi bari bafitanye abana babiri. Na mu karere ka Muhanga abaganga barishyuza ibirarane birenga miliyoni 100. Abaganga bakorera mu bitaro bya Kabgayi baravuga ko hari ibirarane bya miliyoni zirenga 100 leta bafitiye bimaze imyaka 6. Abaganga n'abakozi 157 bo mu bitaro bya Kabgayi ndetse na mu bigo nderabuzima birebwa n'ubuyobozi bw'ibi bitaro ne bavuga ko bafitiwe uyu mwenda w'ibirarane. Babwiye amakuru umuseke ko ibyo birarane bikomoka ku kuzamurwa mu ntera no ku mishahara batigeze bahabwa mbere ya 2020. Umwe yagize ati twamenye ko mu bindi bitaro 29 ayo mafaranga bayahawe tukibaza impamvu yatumye ibitaro byacu bitatwishyuriza ibyo birarane bimaze imyaka 6. Mugenzi wavuga ko kuva batangiye kubyishyuza babwirwaga ko bitazarenza 2023 batabishyuye. Dr Jean Baptiste Muvunyi umuyobozi w'ibitaro bya Kabgayi yavuze ko gutinda kw'ibi birarane byatewe no kuba kuzamura mu ntera abakozi byarakorwaga na Minisiteri y'Ubuzima cyangwa akarere. Avuga ko mu zindi mpamvu zakomye mu nkokora ibi birarane harimo igenzura ryimbitse ryabanje gukorwa n'ibitaro ndetse n'ubuyobozi bw'akarere. Yagize ati kuba bigeze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi kandi byarakorewe igenzura turizera ko mu minsi mike iri imbere ayo mafaranga bagiye kuyabona. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Muhanga Gilbert Mugabo yagize ati niba ayo mafaranga y'ibirarane by'abakozi ageze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi bisobanura ko nta kindi kibazo gihari bazayabona vuba.
Hari amakuru avuga ko mu ibarwa ry'ibyo birarane Minisiteri y'Imari yasabaga ko ibitaro bya Kabgayi byemera ko hishyurwa umubare mukeya w'abo baganga abandi bakazayahabwa mu myaka yindi ikurikira. Gusa aya makuru avuga ko ubuyobozi bw'ibitaro butigeze bwemera ko ibyo birarane bitangwa mu byiciro. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Moto ikagira inkuru rero. Nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'amaprolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irahari ku bwawe. Iragufasha muri byose ukeneye, wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai. Amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho, maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'3 kubinyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi yishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 07 88 67 85 97. Gukorana na Swatasi ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda. AFCM 23 yamije ko ishaka kubohora Kongo. Umuyobozi mukuru w'ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Corneille Nangaa, yatangaje ko bafite inshingano yo kubohora igihugu, abatuye mu duce babohoye bakazagerwaho n'imiyoborere myiza. Yabigarutse ubwo yasozaga amahugurwa agamije kongerera abakozi ubushobozi. Nangaa yavuze ko impinduramatwara bari gukora ikubiyemo impinduka zikomeye, ati ibice twabohoye bigomba kugerwaho n'imiyoborere ntangarugero. Akazi kacu no kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abaturage ba Kongo basubizwa agaciro. Yashimangiye ko impinduramatwara ikenewe cyane kuko ngo guverinoma Kinshasa yananiwe kuyobora igihugu, iheza Kongo bamwe abandi rabihakana. Corneille Nangaa yavuze ko ubutegetsi buyobora Kongo butemewe n'amategeko kuko Perezida Tshisekedi atatowe, bityo ko nta nzego z'ubutegetsi ziriho i Kinshasa. Yavuze ko amezi 9 AFCM 23 maze iyobora Goma na Bukavu berekanye ko abanyekongo bashobora gukora impinduka nziza. Corneille Nangaa yijeje abo mu bice bitandukanye bitarabohorwa ati turaje mutegereze turi mu nzira. Ni M23 rero yongereye ingabo mu gace ka Rubero. M23 yongereye ingabo n'intwaro nyinshi muri teritwari ya Rubero iherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mu kwezi kwa kabiri umwaka nibwo M23 yafashe agace ka Kisombiro gaherereye muri Rubero, ikaba yarafashwe nyuma y'imirwano ikomeye hanganisha ingabo za Kongo na M23. Nyuma y'amezi arenga 8 ibyo bibaye, bitangazamakuru bitandukanye byanditse ko M23 yongereye ingabo n'intwaro muri aka gace kugira ngo ibashe kugenzura neza utundi duce tugize iyi teritwari turimo Kipese, Katondi, Munyakandomi, Vulela na Kirumba. Abaturage batuye muri aka gace bagaragaje impungenge z'uko uyu mutwe ushobora kongera kugirana imirwano ikomeye n'igisirikare cya leta cyifuza gufata imijyi ikomeye y'ubucuruzi irimo Butembo, Kanyabayonga na Rubero. Ntabwo ari muri Rubero gusa M23 yongereye ingabo, ahubwo no mu duce twa Rusamambu na Bukumbirwa yahongereye imbaraga. Ibi birerekana ko iri huriro riteganya kugenzura ibindi bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. M23 ikomeje kongera ubushobozi n'imbaraga mu bikorwa byayo, aho mu minsi ishize uyu mutwe wungutse abarwanyi bashya 2437 bari bamaze amezi 6 batorizwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo muri Kivu y'Amajyaruguru. Aba barimo abahoze ari abasirikare ba FARDC nabo mu mitwe igize Wazalendo babiyunzeho ubwo bafataga imijyi ya Goma na Bukavu. Na muri Kisangani ingabo za General Masunzu zirigamba gufata abarwanyi ba M23. FARDC ibinyuje muri zone ya gatatu ya gisirikare iyoborwa na General Pacifique Masunzu Kisangani mu ntara ya Chopo, yatangajwe abarwanyi 30 ba M23 bishyize mu maboko y'igisirikare nyuma yo gutoroka.
Mu kiganiro n'itangazamakuru Major Nestor Mavudisa umuvugizi wa zone ya gatatu ya gisirikare yavuze ko kwitandukanya na M23 ari ingaruka zatewe no gufatwa nabi haba ku rugamba ndetse no mu bigo by'amahugurwa bya Nyangezi na Rumangabo. Ati buri munsi ikicaro gikuru cya zone ya gatatu ya gisirikare cyandika ba M23 bitanze baturutse muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Itsinda riheruka kutugeraho rigizwe n'abitanze 30 n'abasirikare 15 bafashwe bakaba barimo kwitabwaho n'ingabo za Kongo uhubahirizwa amategeko agenga imyitwarire n'uburenganzira bwa muntu. FARDC ivuga ko kubera ko batagishoboye kwihanganira gufatwa nabi umurwanyi wa M23 yavuze ko yajyanwe ku gahato mu mutwe w'inyeshyamba avuga ko ngo atahimukira igihugu kandi ko yiteguye kugikorera. Umwe muri bo ngo yagize ati narafashwe ninjizwa mu gisirikare ku gahato twari mu myitozo aho twafashwe nabi nta myenda nta biryo twakubitwaga igihe cyose babishakiye nishimiye kuba ndi hano namwe FARDC ivuga ko muri aba bantu bitanze harimo abana babiri bato ikaba yabijeye ko bazitabwaho neza mbere yuko abayobozi ba gisirikare bafata ibindi byemezo. Abanyekongo batandukanye kuri X banze kwemera aya makuru bafata nk'ikinamico abamwe babaza ukuntu FARDC ihora ibereka abarwanyi ba M23 yafashe ariko ntibashe kubereka n'umudugudu n'umwe yabohoje. Naho Tshisekedi we yahuye rwihishwa n'umuyobozi w'abacancuro wa Blackwater. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahuye rwihishwa na Eric Prince umunyamerika washinze umutwe w'abacancuro wa Blackwater. Aba bombi bahuriye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Tshisekedi yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Eric Prince asanzwe afitanye imikoranire na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kwifasha gukusanya imisoro ituruka mu mabuye y'agaciro ndetse no kurinda ibirombe by'amabuye. Gusa amakuru avuga ko yanohereje muri Kongo abacancuro b'Abanyakolombia mu rwego rwo gufasha igihugu guhangana na M23. Cyamakuru Africa Intelligence kivuga ko ubwo yahuraga mu ibanga na Tshisekedi intego y'umuhoro wabo ngo yari kuganira no gusuzuma ibigomba gukurikira amasezerano basinyanye mu kwa 12 k'umwaka ushize. Iki gitangazamakuru cyanditse kuri ya mugabo usanzwe atunze za miliyari z'amadolari ya Amerika yifuza kwegukana isoko ryo gusana indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo. Ni isoko ryari risanzwe rifitwe na societe Agemira RDC yo muri Bulgaria yari yaranafashije Kinshasa kuzana abacancuro b'Abanyaromania batsindiwe Goma na M23 mu kwa mbere uyu mwaka. Iyi societe kandi niyo icunga umutekano wa zimwe mu ndege za FARDC ndetse kanazibungabunga. Amakuru yo muri raporo y'impuguke z'umuryango w'abimbye kuri Kongo avuga ko Agemira iteganya kurangiza imikoranire ifitanye na leta ya Kongo bitarenze muri uku kwezi kwa 9. Gusa bivugwa ko ari bamwe mu bacancuro bayo babarirwa mu 120 bakiri muri Kongo mu rwego rwo gusana indege z'intambara za FARDC na drone zayo. Kuri ubu societe ya Eric Prince isanga ari umwanya wayo gusimbura Agemira kugira ngo abariyo izagisana ibikoresho bya gisirikare by'ingabo za Kongo ndetse no guha imyitozo brigade ivanze y'ingabo za kira gihugu. Amakuru kandi avuga ko ira societe inashaka gutanga serivisi z'ubwubatsi muri rusange n'iz'igisirikare muri Kongo mu rwego rwo gushyigikira intambara iki gihugu gihanganyemo na M23. Mu gihugu cya Uganda polisi iri mu mvururu n'abashyigikiye Bobi Wine. Polisi ya Uganda yagize ikivuga nyuma yuko hagaragaye amashusho anyuranaho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abapolisi basenya ibirango byamamaza Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine umukandida w'ishyaka National Unity Platform wamaze kwemezwa nk'uzarihagararira amatora y'umukuru w'igihugu na komisiyo y'igihugu y'amatora. Amashusho yafatiwe mu mujyi wa Mbale ndetse no mu gice cy'ubucuruzi cya Kampala agaragaza abapolisi bari mu bikorwa byo gusenya no gutatanya abashyigikiye NUP aho bimwe mu bikoresho byamamaza Bobi Wine byangijwe na polisi. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara polisi ya Uganda yemeye ko ayo mashusho ari ay'ukuri ariko ivuga ko ibyo bikorwa byabaye ubwo yahoshaga imvururu. Polisi yatangaje ko yatangiye iperereza kandi ko ibikorwa byose bidasanzwe byabaye bizafatirwa ingamba zikwiye harimo n'ibihano. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo n'abayobozi ba NUP bamaganye ibyo bikorwa bafata nko guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Banavuga ko ari ikimenyetso cy'uko inzego z'umutekano zikomeje kuba igikoresho cya politiki. Robert Kyagulanyi wemerewe kuziyamamaza ku mwanya wa perezida mu matora ateganyijwe mu mwaka utaha yamaganye ibikorwa bya polisi avuga ko ari ugukandamiza uburenganzira bw'abaturage no kugoreka demokarasi. Igihugu cya Uganda kimaze igihe kinini kinengwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu cyane cyane kubera uburyo inzego z'umutekano zikunze gukoreshwa mu bikorwa byo kubangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Naho leta y'Ubuholandi igeze kure gahunda kohereza abimukira muri Uganda nyuma y'uko impande zombi zikomeje ibiganiro mu rwego rwo kugera ku masezerano yemeranyijweho. Amakuru avuga ko Ubuholandi bumaze igihe mu biganiro na Uganda. Abimukira bazoherezwa muri Uganda ni abazaba bimwe ibyangombwa byo gutura mu Buholandi mu buryo bwemewe n'amategeko. Bivugwa ko abazoherezwa muri Uganda ari abazaba baturutse mu bihugu biri hafi yayo nubwo bishoboka ko n'abaturutse kure nabo bashobora koherezwa muri icyo gihugu. Ku rundi ruhande aya masezerano ajya gusa nk'ayo u Rwanda rwari rwaragiranye n'Ubwongereza ariko ntashyirwe mu bikorwa nk'uko bayemeranyijeho. Ingingo y'abimukira ni ingingo ikomeye cyane mu Buholandi ku buryo iki gihugu cyashyizeho ingamba yo kugabanya umubare w'abimukira bajyayo. Mu 2023 Ubuholandi bwakiriye amadosiye 38 y'abimukira bifuza gutura muri icyo gihugu, inyongera y'8% ugereranyije n'umwaka wari wabanje.
naho Nicolas Sarkozy akatiwe igifungo cy'imyaka 5. Nicolas Sarkozy waje ari perezida w'Ubufaransa yakatiwe n'urukiko rwo muri iki gihugu igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amayero 100,000 kubera kugira uruhare mu byaha bifitanye isano n'ibirego by'amafaranga bivuga ko yahawe na Muammar Gaddafi wayoboraga Libya. Yakatiwe imyaka 5 kubera kwifatanya n'abagizi ba nabi, cyakora yagize umwere ku byaha bya ruswa mu rubanza rwe. Ubujurire ntibushobora guhagarika igifungo cye, bivuze ko yajurira atajurira Sarkozy agomba guhita atabwa muri yombi nk'uko byemejwe n'urukiko. Abareganwa hamwe nawe mu rubanza barimo Claude Guéant yakatiwe igifungo cy'amezi 6, naho Brice Hortefeux akatirwa imyaka 2 ku bijyanye n'amafaranga yo kwiyamamaza mu 2007. Nicolas Sarkozy yahamwe n'icyaha cyo gucura umugambi w'ubugizi bwa nabi, ariko agirwa umwere ku byaha bya ruswa yashinjwaga mu rubanza akekwaho kuba yaratewe inkunga na Libya mu kwiyamamaza mu 2007. Igifungo cye cy'imyaka 5 yakatiwe ni igifungo cy'agateganyo. Nyuma y'agateganyo Sarkozy imyaka 70 wazara umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa azahamagarwa bitarenze ukwezi n'ubushinjacyaha, ariko ubujurire bwe ntibuzahagarika iki gihano. Nicolas Sarkozy yayoboye Ubufaransa guhera ku itariki ya 16 z'ukwa 5 kwa 2007 kugeza ku ya 15 z'ukwa 5 kwa 2012. Uburayi bwo bwohereje intumwa kuburira Uburusiya bukomeje kuvogera ikirere cya OTAN. Ibihugu birimo Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage byohereje intumwa i Moscow mu Burusiya mu rwego rwo kuburira icyo gihugu gikomeje gushinjwa kuvogera ubusugire bw'ibihugu biri mu muryango wa OTAN. Mu minsi ishize drone z'Uburusiya zinjiye mu birere bya Pologne na Denmark, ibihugu biri muri OTAN, mu gihe kandi indege y'intambara y'icyo gihugu yinjiye mu kirere cya Estonia nayo ibarizwa muri uwo muryango. Ibi byatumye hazamuka amajwi yibaza icyo Uburusiya bugamije, n'ubwo umuvugizi w'ibiro bya perezida w'icyo gihugu Dmitry Peskov yavuze ko ibyabaye ntaho bihuriye n'ubushotoranyi. Gusa abanyaburayi byabanze mu nda bohereza intumwa i Moscow zijya kuburira icyo gihugu, zivuga ko mu gihe cyose Uburusiya bwakongera kuvogera ikirere cya OTAN, indege cyangwa drone zayo zizaraswa nta neguza. Intumwa z'ibyo bihugu kandi ngo zavuye i Moscow zifite icyizere cy'uko ibyabaye bitari amakosa asanzwe yo kwinjira mu kirere cy'abandi, ahubwo ko byari byateguwe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'Uburusiya. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, James Comey wahoze ayobora FBI yajyanywe mu rukiko. James Comey wahoze ayobora FBI arashinjwa icyaha cyo gutangaza ibinyoma no kubangamira ubutabera. Umushinjacyaha wa leta muri Virginia yatangaje ko ibyaregwa bishobora kumuviramo guhanishwa igifungo cy'imyaka 5 aramutse hamwe n'icyaha. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashimye inyandiko y'ibirego kuri Comey ku rubuga rwe nkoranyambaga Truth Social ati Comey ubari mu ntangiriro zo kuryozwa ibyaha yakoreye igihugu cyacu. Umushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pam Bondi yavuze ko inyandiko y'ibirego igaragaza ubushake bwa Minisiteri y'Ubutabera bwo gukurikirana abakoresha n'ububasha bwabo kugira ngo bayobye abanyamerika. Umuyobozi mukuru wa FBI kuri ubu Kash Patel nawe yagize ati nta muntu uri hejuru y'amategeko. Muri manda ya mbere ya Donald Trump, FBI yayoborwaga na James Comey. Uyu mugabo yakoze iperereza ku kwivanga ko Burusiya mu matora ya 2016 ndetse no ku iki gihugu cy'Uburusiya cyaba cyarafashije Trump gutsinda amatora. Iperereza ku Burusiya ryarakaje Trump mu mezi ya mbere ya manda ye ku butegetsi, bigeraho yaje kwirukana James Comey ku mirimo ye mu kwezi kwa 5 2017. Uyu mugabo we avuga ko ari umwere kandi ko yarazi ko ugerageje gukurikirana Trump bimugiraho ingaruka. Ni Trump rero uvuga ko atazemerera Netanyahu komeka West Bank kuri Israel. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko atazemerera Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu komeka West Bank yigaruriwe na Israel kuri icyo gihugu. Mu magambo yavuze mbere yuko Netanyahu ageze ijambo ku nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa gatanu, Perezida Trump yabwiye abanyamakuru ari mu cyumba cya Oval Office cyo mu biro bya White House ati sinzemerera Israel kwiyomeka West Bank, ntibizabaho. Trump uzahura na Netanyahu ku wa mbere yanavuze ko amasezerano kuri Gaza ari hafi cyane kugerwaho. Israel irimo kurushaho kotswa igitutu n'amahanga kugira ngo irangize intambara iri muri Gaza no guhagarika kwigarura West Bank, mu gihe urukurikirane rw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byemeye ku mugaragaro Palestine nk'igihugu cyigenga. Abanya-Israel bo mu murongo w'ibitekerezo byo gukomera ku bya kera babona kwiyomeka ako gace nk'uburyo bwo guhagarika uwo mushinga. Abakomeye cyane ku gihugu bo mu rugaga rwa Netanyahu ruri ku butegetsi basubiyemo ubusabe bw'uko Israel yiyomeka West Bank, kimwe mu bice bigize ubutaka bwa Palestine, mu buryo bwuzuye. Ubwongereza n'Ubudage bivuga ko byaburiye Israel ngo ntiziyomeke West Bank, mu gihe ku wa mbere umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze ko ibyo byaba ari ibintu bitakwihanganirwa mu rwego rw'imyitwarire iboneye, mu rwego rw'amategeko ndetse no mu rwego rwa politiki. Trump rero yanasabye ko hakorwa iperereza ku byabereye mu nama y'umuryango w'abibumbye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye ko hakorwa iperereza ku bikorwa bitatu bigayitse byamubayeho ubwo yari mu nama y'umuryango w'abibumbye tariki ya 24 z'uku kwezi. Trump yabitangaje abinyujije ku rubuga rwa Truth Social, aho yagaragaje ko we n'umugore we Melania Trump ubwo bari bageze kuri esikariye zigenda zahise zihagarara bitunguranye. Si ibyo gusa kuko ngubwo yagezaga ijambo rye kubitabira inama, icyuma cyerekana ubutumwa cyahagaze mu buryo budasobanutse ndetse habamo n'ikibazo cy'amajwi cyabereye mu cyumba cy'inama. Ibyo byose byatumye Perezida Trump yohereza ubutumwa ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres amusaba ko hakorwa iperereza ryihuse. Ati kubahuka byabereye mu muryango w'abibumbye ntibyabaye rimwe cyangwa kabiri, ahubwo n'inshuro 3, ibintu bigayitse cyane. Mu butumwa Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye yashyize ku rubuga X yamaze impungenge Perezida Trump avuga ko ibi byabaye bigiye gukurikiranwa. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Amerika Carol
Lauren Lavit yatangaje ko ari umuntu uhagaritse izo esikariye mu gihe bari bagiye gukandagiraho. Ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye bwatangaje ko wafataga amashusho ashobora kuba yarakoze mu buryo butateganyijwe, nabyo bigatuma icyuma cyerekana ubutumwa kivanaho. Zelensky we yatangaje ko azava ku butegetsi nyuma y'intambara. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko yiteguye kuva ku butegetsi mu gihe intambara ihuza igihugu cye n'Uburusiya izaba irangiye. Uyu mugabo yavuze ko kugundira ubutegetsi atari intego ye, ashimangira ko impamvu nta matora ya perezida yabayeho muri icyo gihugu ari uko cyari mu ntambara kandi bimwe mu bice byacyo bikaba biri mu maboko y'Uburusiya. Amatora ya perezida yarateganyijwe mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize, ariko yimuriwe igihe kitazwi kubera ko igihugu kiri kugendera ku mategeko adasanzwe kubera iyi ntambara. Volodymyr Zelensky yavuze ko nta gahunda afite yo gutanga kandidatire, ndetse ashimangira ko mu gihe cyose impande zihanganye zakwemeranya ku gahenge yahita ategura amatora y'umukuru w'igihugu. Uyu mugabo yakunze kunengwa kugundira ubutegetsi, kwikiza abatavuga rumwe nawe, guca intege inteko ishinga amategeko ndetse n'ibindi. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yaherutse kuvuga ko bigoye kuvugana na Zelensky kuko atari we muyobozi wemewe n'amategeko, cyane ko manda ye yarangiye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize. Shito bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Perezida Zelensky witeguye kuva ku butegetsi niyo dusoreje amakuru agezwe muri aka kanya. Reka mbashimire ko mwana muyakurikiye, bararikiye komeza korera indi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye, cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make, ntugire ubwoba. Turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo.